Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak anggota Dewan, anggota DPRD Kabupaten Pindrang yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Batu Lapa yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Matiroade, cocok nih Ra? Ya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD di Desa Matiroade beserta dengan para anggotanya yang sempat hadir, Ketua Majelis Ta'lim, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, anak-anakku yang maneng tanpa terkecuali, yang saya doakan semuanya memuari isi mata nawereki pengalla ta'ala umur malampe adisi disingeng nasi mata engkaki pandan nungangi pak kasiwiata untuk pegau deceng rilebo na iye tanai amin ya rabbal alamin. Sebelum pateru bicaraku meluat dampak kak nasabah dampe maraja untuk papolonga ki ada wak berikada engkam mana mati bicaraku dena pada bicarata nasabah itu bahasana atau wajoe sibau bahasana atau pinrangi madari engkasin rupa-rupa na kiadena pada madari angka pada lafalanna naiki adek nafada tapuanna, maka sekali lagi meluat dampak ka nasabaat dampe maraja. Nafake totori ka pengalla ta'ala tatori yolo ala birat tak maneng rilalenna iya sewe. Tiada lain kecuali karena kecintaan kita semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toma mauli rilalenna iya sewe itu karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Papojita lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh cinta kepada keluarga kita. Kita boleh cinta kepada pekerjaan kita. Kita boleh cinta kepada harta, tahta dan lain sebagainya. Neki apa pujit talori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de gagawat di mondria sekiwi sangadinna apa pujit talori pung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya engkam manalo mamoli iya sewe talo minakate ya dampa-dampaki pakan jaki niata. Jangan kita hadir di tempat ini karena duniawi. Ko telok mi takat tailo hadere angka nalempa kosok ki disu. Ya, caritanya ki cede. Aleku cerita.
Suatu hari saya pergi ceramah maulid. Pagi saya pergi ceramah maulid. Tempoku boleh ceramah maulid seperti biasa. Angka nalenga tahu oleh-oleh. Telok lisak na yero embere. Kanalenga. Saya sampai di rumah sebelum sholat duhur. Tempoku letuk bola ibu angkat tamu. Maka dia makna na podangi anoreta. Yaitu talo na pulangi bapakmu alen ni sapung. Melomi bapakmu lau mamau lisi. Melomi bapakmu lau mamau lisi. Karena sesudah sholat duhur saya akan berangkat lagi. Nasabah harapanna nawana emak naro depa gaga sajarana pacara me de gaga yurengi ember kalau imam moli. Kecuali peta desa matu melo ibu sejarah baru. Na podangi wijay berani tu talong alengi sapum melomi bapak mula mamoli si. Kamu tu matu ya lengi makro harapanna. Sesudah sholat duhur, saya ganti pakaian kemudian berangkat ke lokasi yang kedua. Poncoki bicara ibu. Iro masjid lebih kurang seperti masjid kita ini besarnya. Megatowita persiapan naruat tuwe selesai acara melo nak medek. Melo ipungala ta'ala mapitangi maka dapakan yakin ya enarekon ka melo ijama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tungka jama-jamangi tagatungi kunyae. Narekolino ini akeng angka nalempako solisana. Yero tempoku melo romedek. Melo ipungala ta'ala mapitangi. Egana panitia, egana jamaah, egana ember rilalan na rumasiye. De managagaga maringara maka da penre toki koto na ustase. Ya. De gaga menre oto. Dewe lo, de sawelo talo mato ade. Cerita mie, cerita. Ya, lo cerita ngami maka da pakanjaki niata, ya. Cerita ngami. Lisuna saya kembali ke rumah. Sampai di rumah sesudah salat asar. Yaitu wijay pak. Bu, napa neng kelingo toe? Lari nih nono. Lari nih nono. Pak, mana telur? Mecawa metona. Maka den apamu salah? Ya. Agak hikmahnya bapak ibu yang dimuliakan Allah. Maka dana reko angkari jamari lebon na yeta nae pakan jaki niata lori sesi arajanap ngala taala nareko niata dino angka nalempa kosong nek reko niata karena agama niata makanjai insya Allah napasiruntu kekipung Allah taala agar yakateye innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Agi rijama pak pakanjaki niata yang seorang pekerja pakanjaki niata seorang guru pakanjaki niata orang tua kepada anaknya pakanjaki niata anak guru loko punggawana pakanjaki niata suami kepada istrinya pakanjaki niata benewe toanai lakena pakanjaki niata nareko angka masalah niatna dampak-dampaki lempa kosot tawata. Biasa tu engkau rohani na fubene makun reye na sabak cantik nami. Biasa tu engkau rohani na fubene makun reye na sabak waramparan nami. Biasa tu engkau tahu ye para nalo fubene ye pana melo pulake makanjak piak batiranna yero balina ro napa na melo na fubene melo na pulake dampak-dampaki. Pakanjaki. Semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
orwane na kubene makunre karena kecantikanna aga nasa nabita ko angka orwane pubene sidie makunre cantik na minasabari na kubene dega aga nalolongang sangadina kekurangan nami nareko angka orwane na kubene sidie makunre na sabak waramparan nami makunre na pulake sidie orwane na sabak waramparan nami ancaman na nabita degaga nalolongang sangadina akasyasingan aja to herapa kong kato pura malakai pura ma bene aga gina jama we salamaniha dangkangi rogi wima galungi nanrei balawo mangin apa kuro ternyata masolang ini ya na tempo na melo berkeluarga. Makanya agi-agi jama pakanja kiniata. Kita hadir maulid pun pada tempat ini dek lain karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Nasabak benengi tania nasabak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam degaga pada riap nepa. Kita tidak memiliki harta. Nasabak seandainya tania nasabak Nabi ta idi toke pangka degaga pangkata. Seandainya tania nasabak nabita degaga bolata, seandainya nasabak tania nabita degaga otota, seandainya tania nasabak nabita degaga wijata, nasabak paparengaran na pengala ta'ala rilalan na hak desa kudsi laulaka seandainya tania nasabak idi Muhammad nasab pengala ta'ala rilalan na hak desa kudsi lamma halaktul aflak de upancaji wilino lololisa seandainya tania nasabah idi Muhammad. Makanya kehadiran kita di sini adalah tanda syukur nasabah engkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salah satu tanda asyukur kita memperingati kelahiran Rasulullah dan nia pamegatoi salawat tak lori Nabi. Ibu melo kata neki we kasyaga moki masalawa sesosiwan ni karena mo si sabu de panaganna ko si sabu de naganna si sabu ko yalis tengana 500 ganna mo ganna kamo pa de kau pa de yala si tengana 250 kamu apa ganna niga? Kamu apa dek? Pak ganna niga ko si ratu sa sosiwan ni salawata. Angkana labi angkana ganna. Tapi urasan kamu apa? Dia na ganna. Tengarang. Yaitu salawat elori nabita tabungat tak idi umatna lori nabita untuk natan reiki ri asori monrina pengala ta'ala narikon katau dena salawa dene rupa ko nabita maka da umaku gaje iye maka pena imega salawata pena ima lemaki na rupa nabita maka danggotaku ye maka upasaki ajak lalori lalanna tassesso siwannie de nangka nalappa ilila riasannya salawa karena itulah identitas kita di hadapan Rasulullah angka ki hadir rilalanna iye onronge seandainya de gaga misaka nule maka da kinang ni gaje yero makotone ro riasori monrina pengala ta'ala kita harus memiliki identitas supaya nisaki nabita na yero tawe na reko masalawa iri lebo na yetanai diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yena ro cahaya natan rangi nabita ri asri monrina pengala taala onrotan rene yero baraka na salawa ilori nabita innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi namo pung Allah ta'ala masalawat toloko nabita
namo malaikat mas salawat tolong ke nabi ta gangkan na pengalla taala na suro ki idi to mata pe mas salawat lori nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bu agi jama salawat kia ma bette balik as-salawat ki panasuki as-salawat ki meloki mukai to kota idi pak balue as-salawat ki masasaki as-salawat ki pancaji wilila ta'ala dan amal sarekuam mengi nesaki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tomatoa malabiku sila surah malabikon ke hadir. Selanjutnya yero antara langi si bawalinoe angka pintuna sebelum rijajian nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero pintue dena paja tak buka yero pintuna langit pertama dengan dunia dena paja tak buka sehingga yero pasukanna iblis letam mamuka dena paja malulisu poleri langit pertama si bawari lebok na tanai nasabak tak buka yero pintue Naikia tempona rijajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal siaga pas ibu rijajian Nabi ta? 12 Rabiul Awal. Tahu siaga pak namati Nabi ta? Tahu siaga? Tanggal 10 to 2 Rabiul Awal namate Nabi ta. Ya. Kita lihat nanti kenapa 12 Rabiul Awal namate, magitoina 10 2 Rabiul Awal namate. Ironanya linoe si bawa langit pertama ka pintuna. Tempona depa nari jajian Nabi tari lebon na yetana yero pintue tak buka teru sehingga yero malaikat si bawa pasukan na iblis lata mamuka malulisu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutuplah pintu itu tutup yero pintue sekali-kali mani bawa layuka yero pintue na upan na tak buka yero pintue maromo itarima farelo doangi komagi na tak buka merosidi tengah beni jangan sampai itu kau masam paja tahajud ki maromo itarima farelo doangi nasabak tak buka yero pintue ya ikut tengah beni tafasad dipa atau ki masam pajampan ko pale de tulle motoe oto ki akor onro liurata nenapa melodoaki doa kita waktu itu makbul ya makbul tapi angka yero pintue namota tutu yero pintue maromotoi tarima parelodoata komagai narekoto matoa melodoangi wija-wijanna narik ko tomatua melo doang yang wija-wijana jadi ini tomatuae ko yello doang yang wijata namo tu tatu tu yero pintuna langie marommo toy itarima farilo doata makanya aja gagal sembara mak berikada lokko wijana kada anak pagaji tungko nih aja lalu manca farilo doang itu manca farilo doang aja gaga ma berekada sambara lo ke wijana apalagi nareko makun rai yaitu makun rai wekata lupa orwanewe melodoang sisa makun rai ne napa pada onrotaranna adanna makun rai apalagi nareko mak bawa-bawa makun rai hamil nareko matampu makun rai lebih matarepi ada-adanna
iro makun raya nari kumatampui depa na fuade di ada maka dameman ni malaikai amin amin amin. Kanya hati-hati ki di makun raya. Kamakun raya macanti lakai na magarta olina mapute lakai mapute bene mapute matampu ibenena ang kato bali bola na mga kabolong mabolong matoga di tasengke ang kabali bola na mga kabolong wilwa na magariting makaribo iyan nang ila po makunrey macanti ila po lakay magartae tungkat lalo yero bali bola na makay bolo nakaribo wilwa na de na fajan uja bolo pa yan makaribo pa yan matampuy ron na yan matampuy na lalo nujasi ko wekatallo lalo seso nuja sisan na jaji wijanna ero nangi tampu pada sisa bali bolane ero tinujai mapange wala kay si babe ni iya mapute iko mapute macantik maginak ya selek na curiga ternyata iperiksa gara-gara asselek na dilana toleh mak berekada dena wadding ifwada asselek na yero na tampue pada sisa yero tinujai. Kanya hati-hati kau mak bawa-bawa kini makun reye kalau hamil perempuan aja nanti monroko lego-lego cele akoni kamarata tu lima nonto peleng India barak cantik iwijata katowita we matampu ina puji mopi timon rekor tembok titudang apalagi nareko pure asara prengaranki ko pure asara gang kamelona tama sampajam mangeribi bahkan angka to pandritata maka dagang ketamana sampajang isai 2 tahu diharapkan aja nasuri wibola nomor sidi anak-anak bicut de panaganna 2 tahun nomor 2 orang yang sedang hamil madari apa jewita matampu raja ni melo imangaribi nang katudak ko tembok melo ni tama sampajangi sengka ngopi kuro bahaya sekali ini, bahaya sekali. Kenapa? Nasaba engka siddi makhluk na pancaji pungalla ta'ala yero makhluk ya sengi ummi subiyan iyewe makhluk iye na romelo solangi mitampuk na makun reye upan na watun na majama iye makhluk nareko furai mas sampajang asara tawe gangkat tamana waktu sampajang mangaribi itu to motatar yolo komelo tama waktu sampajang mangaribi yero anak tamacilewe na say tama dari mana no melo ni labu matana soy waktu itu sangat berbahaya makanya kong kama toli joka pura pimas sampajang mangaribi teta joka itu bahaya kecuali pak bere jamae kama si mali dalele makre na cak ustaz jok kayolo na mangaribi pa jeni lo bere jamaah de na tamiro tomato malabi ku silasura malabi kon ke hadir
Kemudian ijajangi nabita. Sianna nari jajaro nangi nabita tanggal 12 Rabiul Awal. Magina tanggal 12 nari jajan nabita. Nasaba angka 12 nati wiraki nabita narikomelo ki salama lino akhira. Magi nabita namate tanggal 12. Nasaba melo ibawa mate ye 12 nati wiraki nabita. Jadi narikomelo ki salama lino akhira pegau iye 12. Aga yero 12 nati wiraki nabita. Yang pertama annap pole rirokonna tappae. Yang kedua 5 pole rirokonna sallange. Dan yang ketiga ia naritu ampe-ampena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naro hikmana nabita nari jajiat tanggal 12. Dan nia hikmana nabita namate tanggal 12 nati wiraki 12 lalang asalamaken nei napa itiwi mate yero nati wiraki nabita 12 lalang asalamaken iye naro nasabari nawaddiki salama lino akhira. Yang pertama rokon na tapai betuan na ada pakanjaki witauta na niya tapat talo kungalatan. Sebangkat oje itu lasa masempaja sa matappa sa aga pale we lau mati mapat 2 angka matona sekuasa rilene pengalah ta'ala. Angka nasa ma bere dalle ko pengalah ta'ala. Iya na solangin tapatai. Palagi ko masandro-sandroy. Iro bahaya na sandroy bu. Nigi-nigi lo masandro. Patapulo tu asona deni tarima pakasian. Kalau Simon Rina genna ni arwa pulo nasona nareko matei rilalan narekir watwe mate mados mate rigau angkana pegau dosa batu sebayem je itu talo masandro komeloki masija itu intina melomi masija tawe nalo masandro ne tona ko sija ya icarita bahaya tu capak na anak sekolah lo sekolah melo masih jalan tu ngak balak bahaya capak na melo masih jak sogi lo mas sandro melo masih jak madising lo mas sandro melo masih jak malakai lawi mas sandro padahal namo sandro de to panapura malakai yero intina nalotai mas sandro ifali isi femen maka dan ati wirake nabita meloi fakanjaki tapat talori sesara janna pengalah taala nareko makanja ni tapat ta iena robokota nareko makanja i tapat na sedie tahu iye na melo ibokongi ngi wija-wija tapai nasabak nareko makanja itapat na wijai apapun pekerjaannya insyaallah makanja ilor sesena agama na pengalah ta'ala guru na makanja tapat na dena kortingi watuna nareko mapak guru nareko pak balu makanja tapat na dena ceko-ceko angi pangelina nareko pangali makanja tapana dena ceko-cekongi pak balue ketika pemimpin makanja tapana makanja ilalau na jama-jamanna ko anak guru makanja tapana dena kalasyangi punggawa makanja tapana dena ceko-cekongi anak guruna toa makanja tapana nalaksanakan tugasnya kepada anaknya anak makanja tapana de nangkan aballe-ballewi tomatoana makanya iye na natiwiraki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dan narikomelok salama
pakan jaki witauta nan nia tapat talori sesi arajanna pun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua natiraki nabi tarokonna agama selang sampajata pakan jaki sampajata. Inna awwalu yuhasubu bihi abdul yaumal qiyamah. Mula-mulai ifaris sari asori mondrina pung Allah Ta'ala dek lain sangadina sampajata. Kanya pekanjaki sampajata. Raji-raji kilo masih mak bere jama. Sebangka toja itu tahu makutu meteha cele ko masih cari tangki cedek. Angka orwane iye pana nukbak ko masigi nareko malapa itawe deto gake di tapi urasa angka kampot tak iye panuba nareko malapa itawe berarti kasih agami si tahu kedua mi kedua mi bek kedua tu mi suruh untuk ustaz si tahu insyaallah saya salat Idul Adha tahun depan nanti di sini Pak Jidi ya sini Idul Adha purena kapli Pak Ketua iya pan lo nangi masih ye nangi lapung urane nareko malapai tahu ipodangi ko sahabatna magi de malo masih gie maka de jawabanna yero nangi lapung ngorwani agan na je loka masih gie na yero masih gie de tonang kana salayon rona batuan na ada upano pan na melo kalokor masih gie cinampa mi arawe togi umelo lo cinampa mi wanni togi umelo lo cinampa mi palla cakke bosi dan lain sebagainya komelo lo cinampa mi nah dia nang kana salah yon ron na yor masih de tau sapai makada angka mo giro de togi gagaro napaka lo komelo kalau sisulle to tanai pak magi de nang kamelo masih makka dai pape balinna agangna lo ka masih na ir masih de tonan kana saleon rona komelo na lo gampal ladaman mon resi minggu malasa nakan nastorok ringan ir malasana dena nun lep pakedo ya jena kiru ni banginna siwali jokani sahabat nasyarai ya fulan mulle mo pagalo masih karo masih de na nulis sale onron na mulle mo pagalo matte dodo ngena lopoto malasa maka dadena ullai masiri maka dadena ullai agak hikmahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah maka dayer masih de metonu le saleon rona tapi para luki matika maka dayer agamana pengala taala na niya masigi dena waddi ya bokori nasabaria sange waktu dena paja maputara ia sange kesehatan dena paja berkurang ia sange umur dena paja si mata kurang narek kopole tapulewe dena yulle pegau iria sange pakaswia akko malasa mani nenapa kilo malo masih dena nafada tempo ta madising sama dari tong ke yero malasa pina lolo cumpa aku masih we angkat ini tak yanu lo mak juma iya malasai angkani tak yanu lau mak bere jama iya kipan ni malasa mani napa lo sallu ko masih hati-hati
na dampangi mo fikit tu pung Allah Ta'ala, na cari nangi mo fikit tu pung Allah Ta'ala, na reko nalek kita gurang. Tetapi kode na pung Allah Ta'ala nalek kita gura langsung manina pasarang antara nyawata si bawa lan roaleta asas sekeng maraja maniri mondrin nari lalena calorik na kuburwe. Makanya pancaji masih gie sebagai ibadah untuk pak depungan ngiria senge amalak madicing. Yang ketiga, natiwir kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu akhlakna nabita. Jadi anna pole rirokonna tappa elima pole rirokonna sallange si bawa. Ampe na nabita iena 12 sewa natiwir kinabita untuk salama lino akhirat. Akhlak Rasulullah mega ampe kedona nabita wadiri contoh. Kodene irulle maceri mana sifat-sifat na nabita minimal angka wadiriya ceri poler sifat-sifat na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenaro nampe itu nareko purani ipatama rilalanna calori na kuburue. Ketika ajal sudah berpisah dengan tubuh, masaran ni nyawata si bawalan roaleta yantara ni tama rilalanna calori na kuburue. Tempona yantara ni diantarlah oleh keluarga kita, diantarlah oleh sahabat kita, sebagian harta kita yang pernah kita susah untuk mencarinya, napakin itu mantarakaki, yantara ni puran ilama, ipalisu ni waramparata, engkenangi pakai mantaraki, keluarga ta pun pulang ke rumah, anak kita pun pulang ke rumah, ja'a malakani, datanglah 2 malaikat. Magi yero malaikat meloi makutana. Pertanyaan kedua yero malaikat mati. Man nabiyuka, niga nabimu. Tanah ini niga nabimu. Ko akalat tak melo mak bicara pa, maka daki Nabi Muhammad nabiku. Nabi Muhammad nabiku. Na kata nia akalange na nia lilai melo mape bali rilalan na kuburue. Aga fane yero mape bali riwatu rilalan na kuburue maka da Nabi Muhammad nabiku maka da pada moga sifat si bawa sifat na nabita. Pada moga ampe ta si bawa ampe na nabita. Iparesamanan ni sifat riwatu sebagai suami itana ini. Pada moga batena Nabi tak menjadi suami. Sapar dale wijata dale halala. Ipandreng yang wijata, ipandreng yang beneta itana ini. Ko angka tahu lakai na pandre moi wijana maka dale halala na pandre moi benena dale halala yena ro lakai mule mapuada maka da Nabi Muhammad nabiku. Sedia makunrai taneki sebagai istri. Amanah moga ri keluargana. Nafa guru moga wijanna misalnya agamana pengala ta'ala. Nareko ipa guru wijata sampajang. Ipa guru anata misalnya agamana pengala ta'ala. Ipa guru anata untuk misalnya baca korangi. Makunrai bangsana na iye nulle mana puade makada. Nabi Muhammad nabiku. Pasaki buah ini lalu pak guri wijata mengaji. Weh, teko ni cara na pak ustaz namo je ini tamalango tu Palagi ko to matoa mani napa kilo mak guru mengaji. Wattaliu. Isi sipo lila makat do. Kamanan. Dena pada nangi koryata ay melomo pa jena mengkelingi nonno ni. Tugas kita adalah mengajarkan kepada anak kita misalnya gamana pengala ta'ala. Nasabar ya sorimon rina pengala ta'ala angka tu tomatoa mas sesekale. Magina sesekale. Nasabar dek nangka na jampangi wijana untuk maguri agamana pengala ta'ala.
Tempona tuo alena bawa tulina pikiriki, sampajanna bawa nurusu, berejamana nurusu, tetapi dek nangka nurusu iwijana untuk misalnya agamana pun Allah Ta'ala. Biasa ni rien kalinga pak, mapa ni irampe bu, maka da materi asori monrinna pun Allah Ta'ala angka tomatua meloni tamari lalanna suruga. Igat tangi ko malaikai, matu pimatama, angka roh anakmu terbenam di lumpur jahannam. Mesusi kasih diproses kembali itanai ko malaikai majana mudeni sema sampajangi majana mudena fly surah al-fatihah majana mudena kana sakka majana mudena kana puasa. Ternyata orang tuanya tidak pernah mengajarkan kepada anaknya. Akhirnya ia nangilah foto matua yang sudah mendapatkan tiket untuk masuk surga. Layala pe metiket nei sope pe metiket na nei napa isuro monrangi wijana sampai selesai semua urusanna wijan. Angkang kamu cek dek na rekodek na pasilam ki malaikat eri lalanna lumpurna jahannam. Maga pa nareko na fasi bawa ki bisai ri lalanna rana kapacalanna pungala taala arogingang. Makanya mega tomatoa masa sekali materi asori monrina pungala taala. Iya mana naruh sifat-sifat nabita melo dipertanggungjawabkan pada moga. Mak bali bola ki pada moga batena nabita mak bali bola ki. De toga na tolisi salah. Magi ko nige ko nabimu de nulle mete. Magi de mulai mete. Ternyata tolisi salah bali bolana. Aga musi salai. Yero ya tempo kutuo kolinoi malaika mapera bunga-bunga kak. Magi musi salah bali bolamu. Yero bali bola aku mapera manu. Ko bunga-bunga na manu tuai si cocok lada. Yero manu na lawi ko bola. Deva aja masasa. Tengarai. Ko angka tahu tolisi salah-salah mak bali bola dan padang peki. Tempone tanaiki niga nabita dek nun lepuade maka den Nabi Muhammad nabiku. Pakanjaki mak masumpul lolo mak bali bola. Kita maulid hari ini melo iya ceri ampe-ampena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tomato aku yang maneng, sila suratku yang maneng, yang terakhir. Yero nabita materi asori monrina pun Allah subhanahu wa ta'ala tempona nasapak manen na umatna. Ketika dia dibangkitkan yang pertama dia cari ummati umakku nasa nabita. Kenapa Rasulullah mencari umatnya? Karena cintanya Rasulullah lauri idi umatna. Pakku tanana makukwe magamoro idi papojita loko nabita. Agana nabita melori foji. Melo manang ipoji sininna angkai nafawarkan kinabita. Makanya sebagai umat kepada Rasulullah ya rofalarallu riyakatani idi umatna makada sebagai sidiki umat lori nabita tanra papojita lori nabita sininna yero nati wirekit nabita awarak kemanangi aga ya saya awarak kemanangi aja tak callai maka da majai itu ya aja tak callai maka da majai itu kita maulid ipego idi moli angkam mana de na moli maka da majai itu aja kode pale ta fegau ya makowawani ko angka de ta setujui berkaitan dengan Rasulullah makowawani aja gaga matampo ya aja gaga matampo selama dari toton ka tahu
Dena poji lele to cerita maja itu. Misalnya tak dampain ke Pak Desa. Engkau dena poji Pak Desa, dena si cocoki kebijakan Pak Desa. Amak ko bawan ni. Aja na ditoli lele macarita. Madosa gitu. Angka toy caritang. Na carita siro tawe. Mi buki amal jariah. Amal jariah dosa. Makanya aja gagak. Kalau ada tuh ko sosial media ya. Tuli penre anu masalah. Berita masalah. Kasih masyarakat tadi kasih napa langsung di share. Tadampai engka. Hati-hati. Makibu ammani dosa jariah. Makotoni ro nabita. Kopale angka tahu dena kece, dena papolir ya sange maulid dan lain sebagainya. Amma ko bawa ni. Jangan kita saling menuduh majaya dampak-dampak. Kita sebagai umat kepada Rasulullah harus patuh dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tomatuak ya maneng, selasurak ya maneng. Ye naro rapi ramping kiri lalen na ye wetwe. Tak dampengi ka narikuang ka adadaku dek nafada bicarata. Mamuari angkeu bawa kiri lalan na yewatwewe namun galong komi. Tapi narik ko tau mafandret tarimay. InsyaAllah megawat din nagokannya. Terima kasih atas silaturahminya. Mamuari silaturahmi tari lalan na iyeswewe. Nafancaji ki Allah Ta'ala sebagai saudara yang beriman kepada Allah. Nato madap punga rilalan na yeswewe. Napadap punga toki punga Allah Ta'ala mati rilalan na surga fammasena pung Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Baik, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita berkumpul untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita membaca surah Al-Fatihah yang kita khususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah kita kepada Rasulullah dan pasti akan kembali kepada kita semua. Semoga dengan berkah surah Fatihah kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami pengikutnya yang setia, yang berusaha meneladani akhlaknya, mencontoh sunnahnya, dan menegakkan ajarannya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Berikanlah kami kesehatan yang membutuhkan kesehatan. Berikanlah kami harta bagi mereka yang membutuhkan harta. Berikanlah kami ilmu bagi mereka yang membutuhkan ilmu.
Berikanlah kami kecukupan yang merasa belum memiliki kecukupan. Dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami titipkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, sejahtera, penuh dengan cahaya Islam. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa anak-anak kami, sehingga kami semua bisa merasakan surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.